Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki maraja lauri pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iya wenyewe kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Muharram. Ia ko mabicara keistimewaan ki sitonganna angka apa ulang diistimewakan oleh Allah. Disebut Asyharul Hurum, yang pertama adalah sitonganna siton retelu bulan Sya'ban, Ramadan, Rabiul Awal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu bulan haram. Yang kecil diterpisah itu Muharram. Jadi ini yang bulan disebut bulan haram. Angka taupan rita Makkada itu karena peristiwa haji. Di situ dilarang berperang. Nah, sebab peristiwa haji kan Rajab itu sudah berangkat haji. Orang-orang dulu ya ko raja joka memang nih. Itu Sya'ban kemudian Ramadan. Itu kan Ramadan bulan puasa sehingga tidak boleh ada peperangan. Nah, nanti ini pulang dari ibadah haji, itu bulan Muharram. Jadi itu supaya perjalanan umat Islam pada waktu itu tidak diganggu. Tapi ini menjadi bulan haram. Iya ko yang kedua disebut juga katona tepuki lalanna koram malabina pong Allah Ta'ala makada walayalin asr. Yang disebut di situ 10 pertama bulan Muharram. Yenariasang ini nanti sampai ke Asyura. Kemudian yang kedua 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 sunnah. Istimewa itu. Astungan as-sumakanja. Magi na tumakada as-sumakanja nasaba hari itu adalah hari yang istimewa nareko makasibiangi. Termasuk magampang iterima pak dongeng. Nah, amalan ini ia ku ya makokoe ya naritu 10 pertama bulan Muharram. Jadi mapamulai kang onak makadaka ulan na to, ulan na makanja. Jadi amalan agama kanja ya ki buat ia selalan nasi ulangnya. Nomor siddi ia kotulle apuasa, mapuasa, apuasa ki. Istilahnya tapi gaiwi puasa tak ukilalanna ulam Muharram. Kode tulle mapuasa ngisi ulak bujuru, mapamule tanggal siddi. Letuk tanggal 30 na Muharram. Si dito na lato sa pulona. Makino. Kode tulle ya apuasa ki. Jadi kode tulle makadakan kode tulle mapuasa ngisi ulang. Okotona si dilatu sa pulona.
Iya kode tulay o kusidilat tu 10 na Muharram. Dua ngeso asera si bawa 10. Iya ko aserai makadaki puasa Tasu'ah. Iya ko 10 makadaki puasa Asyura. Nah sama kaje basara. Iya ko 9. Iya ko asyarakan 10. Makanya makadete Asyura. Jadi kan hari ke-10. Jadi iya ro 10 na Muharram magi na istimewa di kalangan umat Islam. Sitonganna tanya selenge bawang sininna nabi na paturunge po ng Allah Ta'ala maegangi dito na kalayamanang kebanyakan nabi mendapatkan keselamatan ataupun keistimewaan bertepatan ni 10 na Muharram. Makiro. Jadi ya kotomelo istilahnya kotomelo mak bicara aso makanja. Koto mak bicara aso makanja. Agak ternyajik rosodi waktu apa ya koso belum tentu makada aso agak natuju. Waktu makanja dia tu mak bicara so pak koso kasini Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad. Mak bicara so, yaitu mak bicara waktu. Iya ko waktu kami nama kanja 10 na Muharram. Kami nama kanja nareko ibicara ko lalana siulang ngewe. Ya nak ko to mak bicara sitau patampulang. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian Muharram. Apa ulang disebut ulang bulan haram, makanja. Iya ko itanda siya gagawe lay persempiti to makada angka sinapau ko orangnya makada walayalin asar 10 sona 10 nina kaya yaro yanarona makada ka tanggal asi dilatu 10 na ulah Zulhijjah tanggal asi dilatu 10 na ulah Muharram tanggal 20 latu tanggal 20 na Ramalang ya 10 terakhir bulan Ramadan itu istimewa. Iya ko igatalo ko si ulang Muharram 1 sampai 10 iya ko melo ipersempi asera si ba 10 tapi iya asera isitongan na magi niya puasang nasaba iya ro nabita watunna natanay Israel iya nama musuh makokoy itu iya nama musuh makokoy natanay Israel pa mapuasay maka da magatosi ko mo puasa oko 10 na Muharram maka dai sukuruki edero sukuruki nasaba ipasalama inabiku kan Nabi Musa ipasalama kajar ko kajaran Firaun wa ye itu Nabi Musa lailalungi ilalungi na oko tantara apa mapalalangi malagay anak guru na Nabi Musa si bawa anak guru na raja napalalangi na yero bate napalalangi apa tau mawatan nakatanimi lima na napanak demperang Pak itu Nabi Musa ko nakunci mi badanna masu bulu-bulun na ko jujunna tauliwa watanna kalalo ko riwaya uruntuk makanya ko nakunci badanna Nabi Musa tarakka palona itu iya tahu pa watannya itu na to ampai nakatanimi nak demperangi nak demperatui iya ro wawanna ro kana palalangi tapi batena mapalala nak demperangi jepui nak demperangi iya naro anak guru naraja ukibate tepa naro na mate itu iya naro na nasabari na isapa ni lalung Nabi Musa na tu ilalung kasi noloy de memato nagaga patulus sangadina patulun na po ang Allah Ta'ala na randongan apa tasi iolona tantara mapulosak bumonrina iya ko idi makwaro makada nasi borongi teh iya ko torrewa mana sadi mate lay jamuki iya ko to maju to mate labu apa tasi oko ni ronah kada nak guruna
umat na Nabi Musa. Musa, man rasa ni tu apa ilal lusiba umat. Nasa man rasa ni tu Musa, tau mati na tu. Apa mapulo sak butu tau palalung tasilon na tu yolo. Di laut merah peko ni. Maka dia Nabi Musa de angkamu papuakku. Ya naronilau Nabi nangilau don Nabi Musa. Napas 10 Muharram ya ro. Itu kan. Iya. Jadi iya narona isuro Nabi Musa mak bampangi tongkak nah. Maka dia guru takali si denreng almarhum. Aga hubungan na tongkak si bawa tasi. Tahu? Iya kira-kira. Aga hubungan nah. Iya kotong kaya bampan na kadawetasi ay degang ilim palagi din na mati palagi kotong kami ya bampang tapi iya naro ya semujizat jadi maka demi na melo puang Allah Ta'ala paturungi patulun na lokko atanna kode gaga usahana iya na bicara guru teh pada mimar ya waktu na najajangan Nabi Isa ako baitalahmi makun raidenan kana ges saya arwane memi mana dega ga tau nasi bang gitu ipa de isuroy mak de pamakai makun re macare pa je iye manang kana dara matampu na dega lakaina ale suro mak de ieu na tuna de loko baitalah ni tau matawat tangi suro mak de malala kasi lepanyo ko baitalah ni pak tau manguriwa na rodene ni sangele na makale memi mana mapat diwatana lepan ni ko to karome sanre o koniro na jajiangan Nabi Isa koniro baitallah niro onrona Nabi Isa jaji bi Nabi Isa maliwasangi Maryam apa tau silalona mimana maega darana lega madodo nyawa macina manre macina minu na degaga tau pekoni maka dai puang Allah Ta'ala rongko ya tukar romae maka dia guru tamalang kay suro rongkoy karomay tao sila lona mi mana ta mapadi batang maga mapadi matan nay paturo bawa nay rubuha karomay ta den na bawanan re maka si guru ta de na melo po nga lata pake daleki atana ko de ka pakaresona jadi suro rongkoy datanya limana na pake apa ala ni dasare batak kaluku melo irong ko mako na tak den na buana den alah kalang apalagi makun rekunrahi na silalo nami mana lakka nami tanya di mana na pake lakka nami nak gesokan nak dunu buana ka rumah maka de to pandrita tanya to je tu galak na tahu na butuh kapong Allah Ta'ala de mina cocok ko de ga bateli mammu ina tu maka de ko to makareso jamona taliwa-liwa ipasale wela tu tangaban di dene mati dulu mata de to nah ko atu tuangan na biasa-biasa mo iye apa ya tu letian na dale mak de mina me pake dale ki po Allah Ta'ala tau ce makareso akareso ki ya japa mula jawa ki boki jama-jamang iya nang kena lete dale mak ko manam itu nabi de na melo po Allah Ta'ala tulungi nabinna na rekode gaga lalenna ke lalenna Nabi Musa tongkak nak katani apa ia menitu mak katani tongkak ia na tumak bampang o kotasi nak bampangnya kotasi tepat apue ia na ronolai ia kenyang kau pi tongkak na Nabi Musa makokonya mapagah to me maki buah jamba tatap pajaji jadi ia na ronak bampang inola ni mateka tapi ya Firaun naisang maka da tau jago je ya Nabi Musa tau itulung ina tu ampai de na melo de na podang anak guru na maka da lepak ko aja mau teru labu ki konoki ite naisang maka da to labu kon tono ko apa iya Nabi Musa tau itulung tau iterima donna naisang matoje tapi natahan nyarenna macai malaikat macai ya tu ampai pak saya dapat itu di kitab risalah ya tu bahaya toko ya tu malaikat makere-kere ngoko ini itu ya jajalal ta pakere-kere malaikat macai nasan salama Nabi Musa salama iya na rekode ni akalangi iya na tu ampai narubai
narubai pakitanna iya ro nyaranna Fir'aun ro na ida makanjala dai hanita iya ro nyaranna Nabi Musa makanjala dai ya na tu nalengi betongan nakalabui matanya itu karena malaikat narubai alena mancagi olok-olok naita ya ro iya naro napojila da ya ro nyaranna ro Fir'aun naita ya naro nacuri ya ro nyarange makko mani batena Nabi Musa tupui na de na melo tuli joka matarugang kan notasi ya na tu nalabu tapi labui de panamate apa tuli kampak ni ro jadi makadaka iya ro berarti dia ini senang ewe tuli kampak ni romeni labu napai makada matappa na okko puan na Nabi Musa jadi tapi okko maniti garro na monro nyawana napa mainga yana tunah kada tau pandrit iya na poso mani cau mani napa toba betul na si jaka mani nyawana napa toba ai tapi itarima moro maka dia matapak nak dan itulah sehingga jasadnya masih dijaga iya dinampakkan itu jadi aguruangan Roma Raja Pak Bu maka dah ia kongka gaga akaresoki aja tapaturan no iya mikodena gaga wat dionroi mahkuraga lianna sapuri pala ni istilahnya ilaudoni apa iya patuna tembus to ngepak dongeng nasa tau pandrita dan saya yakin itu betul iya patuna tembus pak dongenge ko la haula wala quwata illa billah dena betul pak dongeng takutannya la haula wala quwata illa billah iya nang kamu paton sandre dena betul iya nang kau padisi di juta ko kantot tatilau do milau dalle nato lima kada mo kia ko de gaga nang kamu adiku mako tu tapi iya kode na gaga capu ni dio kode na gaga di deto gaga dio ko bange deto na gaga no natako butula daki de na gaga tawat dion riminrang macan ni matalipo maga de jaga to me papinrangi na to makasiwa mo ko pong Allah taala paling awali pala ta ya nanti asala haula wala quwata illa billah makko mana mo tu nabi de na yewai apa kene angkamo palala lesse mo palari cuma demi gaga na nola lesse tasi loyolona masak buto imonrina lalungi jadi ke kami nola lesse de gaga okoni rawatuna tembus pak dongangi na sabak de metona gaga nak gangkuliang de metona gaga elo ulena kecuali elo ulena po Allah taala makotiha mako mana tu namanya Nabi Yunus waktu nanam mak balik agak mana pigau Yunus bin Matta agak mana pigau Nabi Yusuf itarungku de gaga tawat di mewaiwi makotoi 10 tahun muharrat nila pesan Yunus bin Matta masuk pole peruna balik waktu deje nakada pong Allah taala Andrei apa ya napodake de napodangi balik makada Andrei mati Nabi Yunus makadami pong Allah taala amai itu maka ketomang mak Pak Bure si Mamandre jadi ketomang Pak Bure gerepu ya ketomang mak Pak Bure ya mak malibu maka itu jadi lai podami balik makada amai apa iya tu Nabi Yunus Nabi pacodokang iya codoknya tumpai mak dek itu mako ye nulen ka pak dakwa ko kamput tamakoro pakai target maka dai iya nademu maingat kan kaseko asone laus salaiko biasa ki runtuk tamakoro biasa runtuk tamakada de karena cara mai ya nak guru anuna umatna wawanna maka dia nademu maingat kan kaseko asona laus salaiko betul ngana nalengi jangka ia narona kada apa ia kona dakwai wi umat na oi ka pabicarana kami tu tahu mako tu ya kui di cara mai wi oh ia ka pabicarana wah sabana to amita suruh ka muli wakai suruh ka mako tu anggota nabi apa mako itu sampai made nasalai umat na salai wi maka da ner tu nilau maka da tapi tangi po pacala pak dia nama tepok ade ni pura ni nalek jang katalungas so na dia na toba nasalai wi sisan na nasalai menre nya lunge mapatta menre nya nginge
Napai mah kita mana ngiro to purena dakwai nasawe tongan nasange Nabi Yunus Nabi tongan nasaye tongan nasange napai milodo adam pengi bon napai mau matapa apa nita mana ni pacal lagi mo ba nita nyalunge mapatamelo pala ko melo marutung angka dia nginge pole napai milodo kada tobai jadi dena jaji calla. Tapi tak kalah codoh ni Nabi Yunus mak dia ngelena lo ko iritasi napa menre ko kapalae sisa na menre ko kapalae lolo kapalae dia nama bera kapalae lolo na lepang naso na wise ni naga ni de cesalon rona kana tura yaki bua makada yoki manang ya sanna te ko kapalae napa yundi nigi buang ngasan na kuiloti ya nari surono sisanna lay gocang nasu ina asanna Nabi Yunus menre nasa makadaya ronah kodana ai salah gocak ko tolaiwi aja tahu kanja ya tu dia mungkin ya tu pasabarin ada na tahu pakanjanya tu tenre memang itu gocak memang i gocangi na asanna mo buang kadua lay buka asanna sih maka dia ronah ko dede ulangi pi amene ya gocangi nalengi na patame na gocangi ni te na buka ina asanna si maka dah ni aja na mu gocangi pe maya apa lupa no karena yatte mi matoi na roi tahan yo kopongnya lupa no ya na tunang maibale ya na tunang kapadongan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mage na baca ya ro nasaba namma ibaleng ka makadak kapitu ibalewe pitu bale mamai namma iyo bale napa kasi bale lopo mamma iro balewe napa siya ro pitu susu ya ro balewe ro iya na tunakala iya ko malapi masususungi masalamu iya na sikiri mo baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin apa de na mungkin tuang ka masalamu ko de aga purong pigaw ang kami tu nama kalil ya. Apa Yunus nama ko? Yunus bin Makkah na. Ale nama ko manasa nabi nasalay mi makna batungan ang kami gitu masalah pai pura mujamam pai pitako susah. Baca niya Toba no. Tapi toba na leleng. La ilaha illa anta. Degaga pos sa ngadin na ini po. Subhana maha suci. Inni kuntum wang akui aleku mina zalimin ya gau bawang ya aleku Jadi iya nariasa toba tanya istighfar kesangnya toba iya ngakui mi alewe salah iya nariasa toba igere la ilaha illa anta ang kijo pong Allah taala de gaga pos nga dinay di pong subhanaka inni kuntu minaz zalimin ang kakak gau bawang ya lekwe iya asolanya lekwe jadi iya kodeta sempajang idi pure mapangewasi balakaita pure tananaki baineta anak tangka masalah angolo ni tengeran ni kasalahatan apa makaraki puang iya je tak salah macai bawang haji rona itu betongan natap paminre bawas ya emosi kue iya narotanu tapangolo bicara gini itu ya komeki pakai barakat na Nabi Yunus sirta pakai ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin iya angakui puang Allah taala ya nariasa toba iya maku itu ampai ipasalamat tiro 10 tahun Muharram itu kira Nabi Yusuf masuk oleh penjara 10 tahun Muharram apa itu Nabi Yusuf Nabi ambokna Nabi Yakub masih lesuran Nabi Yusuf Nabi to layawa manang ya Nabi Nabi Yusuf na to pa ya benyo ko sila suran na pano ibungnya makaday guruta iya tu Nabi Yusuf nasabak malada ipojo ko ambo na watun na laipa de ya bian Nabi Yusuf ang kamakada patapulo itaw ang kato makada patampulang tapi ya kuya wanwe sading patampulang kuya kini tu 4 bulan patapulang ni ambo na Nabi Yusuf teri Nabi Yusuf itu liu ko ang kagulong teri 2 batu kau
Kita kare onro lada na bersadi angka ngulungin onro yeliu tati wae matanna dua batu kau okoro. Deto paka baineta di tarigan katu batu kau ko angka ngulungna wae matanna patu wae ro batu kau ro. Onro tanah kasih teri nasabari itu nabuta matanna. Iya. Teri itu. Jadi makanya tuh ketupak dongan nah. Nah itu maka dah aga na baca ni parewa kepakitan nah. Iya ketu kurangnya tasapa iro. Jadi 10 tahun Muharram. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Nuh, kemudian Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, waktu naitunu, 10 tahun Muharram nasu. Kemudian banjir Nabi Nuh 10 tahun Muharram. Kemudian Nabi Adam itarima tobakna 10 tahun Muharram. Jadi maka dia tahu pandrita ina iya 10 Muharram aso makan jalan waktu makan jalan dah. Iya naronia puasa. Dua agak surongi ma puasa si bawa masih dekat Andre. Apa Andre ki? Ya na tu sampai mapecak tahu mapecak pitun rupa. Angkani lokalolo, angkani kacang hijau, angkani cempek, kemana pokoknya. Yang pasti pitui. Makadami oko riwayat elo runtu. Nigi tahu mapandre oko 10 na Muharram. Padai ko na pandre manang isinin na umat na nabi tama pamulay pamulang letu capan. Iro tujuannya ulangi emang supaya tapahangi nigi tahu mapandre oko 10 na Muharram padai ko na pandre manang isinin na umat na nabi tama pamulay umat na pamulang letu kamalino apalan na ko mapandre ko 10 na Muharram angka riwayat rampai walaupun mengatakan itu hadis daif tapi demi pada ilul amal. Yang kedua makanya apuasa ki nasaba isusi dosa si taul laba nigi mapuasanya 10 na Muharram ya dampangangi dosa na si taul laba iya watuna 9 Zulhijjah mapuasa ki si taul mangoloy kamakiro yang kemarin itu bulan riolo kan 9 Zulhijjah puasa Arafah si tahu dosa ya dampangi tapi yoloe iya ko Muharram 10 na si tahu dosa ya dampangi tapi imun dia jadi 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang untuk 9 Zulhijjah kemarin akan datang iya 10 na Muharram yang telah lalu si tahu dosa na susu parti saya sumi puasa mau pak lada ki aku tu 5 puasa aswaga je rona 7 matu aha ya soha na 7 iya tanggal 6 iya jadi tahu sakan maku ye maka damape nang kato ma puasanyi aseranos tas angkato 10 na iya ro aserana maka de nabita mapuasa toki pak nita ni umat na bani Israel umat na Nabi Musa kala magi mapuasa maka lipas salama inabiku maka dia nabita iya halabi berhak syukuru kia tu ya gina podangi umat na kada to mapuasa ko 10 na Muharram sebagai tanda kesyukuran jadi itu 10 na Muharram puasa syukur maka dai sahabat itu rencana sahabat na nabita na lengi saran nabita na podangi ya Rasulullah de to gana sami Israel matu keciu-ciu apa alena katu 5 puasa memang tahu idi mi napaki memang puasa maka kamai idi keciu-ciu apa alena layolo jamai maka pada ki ma puasa 10 na maka de nabita iya ko malampe umuru malampe sungaku udati tau pemang wa puasa ti aserana jadi ko malampe umuru kudati tau pemang nabita rumah kada ya ko malampe sunga ka udapi tau pemang wa puasa tu aserana tanya 10 na bawang 10 9 dan 10 Muharram wa puasa dena nadapi nabita na mate
Dena nadapi tau pemang. Iya na ronak kada tau pandrite ni gamelo pabole minasanna nabitta. Lah, apa puranania kan ni untuk melo mapuasannya aserana tapi dena na sampa nadapi na mate. Makanya makadeniga melo pabole minasanna nabitta apuasangi aserana. Nah,